Granica postoji, novo izdanje podcasta. Dobro nam došli, sada već mogu da kažem, vjerni pratioci i gledaoci. U dosadašnjim emisijama sa našim gostima analizirali smo društvene, sudske i sve druge procese u Republici Srpskoj, ocjenjivali, procjenjivali perspektive Republike Srpske, koliko aktuelne evidentne geopolitičke promjene utiču na njenu budućnost. Moje ime je Gvozden Šarac, a svo ovo vrijeme granicom zajedno sa mnom hodi moj kolega Predrag Ćurković. Predraže, čini mi se do sada nismo omanuli u izboru, odabiru naših gostiju. Tako će biti i danas. Ako je suditi prema onome što je do sad bilo, sve više pratilaca i uvijek to ponavljamo i uvijek pozivamo sve one koji prate podcast Granica postoji da to što više dijele, da to što više komentarišu i naravno svaka kritika je dobrodošla. Bilo je tu istorijskih aspekata svega onoga čega sada, čini mi se, trpimo posljedice i pokušavamo sagledati zajedno sa našim gostima kuda to hodimo, ne samo granicom Republike Srpske, nego i šta nam donose sve te promjene koje se dešavaju u posljednjih godina, pa će, siguran sam, i naš gost u ovoj epizodi podcasta Granica postoji tome mnogo doprinijeti. A on je Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda, naš kolega Gvozdene. Da, naš kolega novinar. Dobro nam došli. Dobrodošli na pozivu. Eto, tako nekako uvijek podsjetimo naše gledalce, kolega Mitiću, i vi hodite mnogim granicama. Evo vas u Republici Srpskoj. Kako vam izgleda taj put od Beograda do Banja Luke? Ja sam neko ko zaista voli da dođe i u Republiku Srpsku. Često dolazim u Republiku Srpsku, često dolazim u Banja Luku, pogotovo u posljednjih godina i gostujem naravno na televizijama, različitim konferencijama. Jako mi je drago što Republika Srpska jača, što jača svoju samostalnost u odlučivanju, što uspeva da održi tu svoju nezavisnost u odlučivanju. To je nešto što je jako važno. Ta suverenost koja se često ugrožava, koja se sistematski ugrožavala od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, pa nadalje, nažalost, bilo je i trenutaka kada se činilo i da Republika Srpska previše popušta u predavanju svojih nadležnosti. To su bili neki trendovi koji su zaista bili zabrinjavajući za sve nas koji se borimo za Republiku Srpsku. Iako ne živimo možda u njoj, ali ona je nama svakako u srcu od samog nastanka i kao neko ko je od početka od ranih 90. godina se borio za Republiku Srpsku, ne na bojištu, ali na nekim drugim frontovima, pre svega informativnim. Ja sam neko ko je sticam okolnosti deo studija proveo u Kanadi i tamo u trenutku kada su se pojavili kada se pojavio internet i kada sam imao prilike, neke 93. 4. 5. godine, da učestvujem u tim raznim, rekao bih, informativnim medijskim ratovima, internet ratovima na forumima. Tada su to bili forumi, ono što su danas društvene mreže i jednostavno smo predstavili tada i argumentaciju, srpsku argumentaciju. Često se sukobljavali, naravno, na taj neki način u toj jednoj sferi. I meni kao neko koji je studirao novinarstvo, ko se bavio, koji je svoj prvi tekst objavio još sa 17 godina, negde 1991. upravo na temu medija i ratova u američkim medijima. Dakle, radilo se u jednom časopisu, odnosno jednim dnevnim novinama u državi Michigan. Od tada, eto, 1991. pa do danas bavim se ovom temom i od tada na sve moguće načine podržavam
pravo Republike Srpske i na postojanje, na opstanak, na jačanje, na autonomiju, na suverenitet, samostalnost, kažem, pre svega u odlučivanju o budućnosti. Šta je Aleksandar Mitić objavio u tom prvom članku? Da li ima neka rečenica koja bi bila i danas aktuelna kad je riječ o Republici Srpskoj, Srbiji i srpskom narodu? Da. Pa ono što je bio fokus tog teksta, ja sam tek došao bio u Sjedinjene Američke Države, to je bila razmena učenika, praktično srednjoškolaca, negde je to bilo septembar 1991. godine i jednostavno mi se učinilo... Dakle, predvečerje raspada Jugoslavije. Tako je, da, ali već su počeli pojedinačni incidenti, jednostavno već je Hrvatska i Slovenija su proglasile, dakle, to jednostrano proglašenje, bilo i čim sam došao video sam koliko postoji, naravno, nerazumevanja za našu stranu, za naš pogled na sam koren tenzija i sukoba i pokušao sam na svom, na svom nekom sa kapacitetima koje sam u tom trenutku imao, dakle, kao neki učenik srednje škole koji je želeo da postane novinar. Napisao sam jedan tekst u novinama koje su u državi Michigan, dakle, imalo neki tiraž, neke 200.000 primeraka i sama činjenica da je posle nekoliko dana da mi je odgovorila grupa hrvatskih profesora, dakle, sa univerziteta u Michiganu, je dovoljan znak da sam ipak ubao, što bi se reklo, metu. A ono što sam rekao je da niko ne može da pobedi sa lažima i da će kad tad istina jednostavno ipak pobediti i da, tu sam govorio pre svega o uzrocima sukoba, zbog čega srpski narod ne može da dopusti niti na teritoriji Hrvatske, niti na teritoriji Bosne i Hercegovine, da se ponovi ono što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu i zbog čega je važno da ostane sa svojim narodom u zajedničkoj državi. Dakle, sa Republikom Srbijom pre svega. To je jedan tekst za koji sam ponosan. Kažem, prošle su 33 godine praktično od tada i u neku ruku to je bio neki, rekao bih, i neki put koji sam kasnije trasirao u svojim interesovanjima, ta medijske manipulacije, način na koji su Srbi tretirani od samog početka. Moja magistarska teza, koju sam odbranio 1997. godine, na Carleton univerzitetu u Ottavi u Kanadi, je upravo bila fokusirana na način na koji su mediji, dakle, analizirao sam na naučni način, kako su zapadni mediji analizirali situaciju u Jugoslaviji pre početka sukoba. Dakle, pogotovo sam se bavio situacijom pre početka, dakle, prvog ispaljenog metka. To hoću da vas pitam. Da li je već bila postavljena, barem se meni čini, pozornica na kojoj je već Srbima dodijeljena uloga bad guys, loših momaka? Apsolutno. Dakle, već je bila postavljena. Da, ona jeste i to je, znate, jedno je to reći, a drugo je to dokazati. Ja sam u tom radu, u toj tezi, magistarskoj tezi, to i dokazao, jer sam radio analizu sadržaja vodećih zapadnih medija, dakle, govorimo o Le Monde u Francuskoj, o Londonskom Timesu, govorimo kasnije u slučaju Bosne i Hercegovine o američkim medijima, dakle, govorimo o Newsweeku, Time-u, New York Timesu, dakle, analizirao sam sve njihove praktično tekstove o dešavanjima u bivšoj Jugoslaviji i to u periodu, dakle, pre početka sukoba. I ono do čega sam došao zaista bilo, rekao bih, poražavajuće u smislu da je, eto, preko 45-66%, znači 2/3 termina kojima su Srbi ili Beograd ili
vojska, savezna vojska, dakle, bila označena. Dakle, to su bili termini koji su bili negativno percipirani, stavljeni u negativni kontekst. Svega negde oko 3% termina su bili pozitivni. Kad kažem pozitivni, to je znači termini koji označavaju da su Srbi ili nešto dobro rade ili da su potencijalno žrtve. Dakle, ako imate jednu takvu situaciju u kojima su s jedne strane Slovenci i Hrvati, kasnije i Bošnjaci, muslimani, označeni kao ljudi koji se bore za demokratiju, zapadne vrednosti, i da su oni automatski žrtve. S druge strane imate Srbe koji su deklarisani kao militariste, orijentalno orijentisani, autokratski orijentisani, želji dominacije i tako dalje. Ali ne samo to, dozvolite, kolega Mitiću. Dakle, to je bilo balkanski kasapin, ubice, zločinci, zlostavljači. To je došlo nešto kasnije. Dakle, ovo što vi sada kažete, to je došlo, ali ja vam govorim sada o periodu pre početka. Jasno. Dakle, vi ako imate, ako su Srbi loši momci, pre nego što su ispalili prvi metak, ili pre nego što neko drugi ispalio taj prvi metak, i to dominantno loši momci, onda ovo o čemu sada pričate, ko je balkanski, zašto je, dakle, svako ko je onda bio, bez obzira da li je to bio Milošević, Karadžić, Mladić ili ko drugi, automatski je sve što je radio je bio po toj matrici, dakle, zločinca, je li tako? Neko ko čini nešto negativno. Trasirani put za taj... Apsolutno. I jednostavno mi nismo uspeli praktično da izađemo iz toga 90-ih. Nismo uspeli, naravno, ni kasnije u nekoj velikoj meri, ali 90-te su praktično protekle u tom medijskom izveštavanju. I sad da ne zaboravimo kontekst, širi kontekst, naravno geopolitički kontekst. Govorimo o periodu posle, je li tako, raspad Varšavskog pakta, Sovjetskog saveza. I pada Berlinskog zida, svakako. Pada Berlinskog zida, situaciju u kojoj zapadni mediji, koji su i pred bili dominantni, ali i sada ostaju jedina praktično, jedini u neku ruku svedoci istorije. Znači, vrlo malo jednostavno, sa vrlo malo pažnje se tretiraju neki alternativni izvori, ruski mediji, kineski mediji, da ne govorimo o nekim drugim medijima iz nekih drugih zemalja. Samim tim vi imate, dakle, jednu praktično sinergiju geopolitičkih interesa Zapada, s jedne strane, tog pogleda koji je postojao o Srbima pre početka sukoba i te dominacije tih zapadnih medija koji su samo učvršćivali onu sliku koja je postavljena pre početka sukoba. I onda jednostavno jako bilo, kažem, teško izaći iz svega toga. Ja sam počeo profesionalno da se bavim novinarstvom praktično 99. godine, 98. godine sam bio na Kosovu i Metohiji kao vojnik Vojske Jugoslavije u Prizrenu i u Prištini. Posle toga sam ostao u Prištini kao dopisnik agencije France Press. Pričat ćemo o tome, ali hoću da probamo sad nastaviti. Dakle, vi ste to jako lijepo dobro analizirali kako je bila stvorena medijska slika i percepcija Zapada o Srbima uoči raspada zajedničke države i krvavih sukoba na ovim prostorima. Nadogradnja je bilo ovo o čemu je govorio Peđa malo prije. Šta mi danas imamo? Mi danas imamo Milorad Dodik je promoter ruskih interesa, takozvani maligni ruski uticaj, Vučić je mali Putin i tako. Dakle, nešto slično, možda malo drugačije upakovano. Zapad se nije odmakao od te matrice spram Srba i njihovog rukovodstva. Danas gospodina Dodika ovde i gospodina Vučića u Srbiji. Postoji li ta... Apsolutno. To je ono što sam ja htio da kažem. Kako bi danas izgledao onaj tekst od prije 33 godine? Da. Pa znate kako, vrlo malo toga se promenilo i to je zaista jedan zaista ogroman problem. S jedne strane, ali s druge strane možemo da kažemo da zahvaljujući geopolitičkim promjenama da se situacija ipak nije onakva kao što je bila u tom nekom periodu. To je ono što nam daje neku vrstu nade. Ako pogledate neke
rekao bih, neke matrice koje se koriste, koje Zapad koristio u tom propagandom, ne samo Zapad, nego i, kažem, lokalni akteri u blaćenju srpskog naroda, vidjeli biste da se vrlo slične metode koriste i sad u sukobu u Ukrajini. Dakle, postoje neki događaji okidači, ja ih tako zovem, trigger events na engleskom, ali to su događaji koji se koriste, da li to može da bude, da li je to neki, da kažem, incident u kojem neko strada. Uglavnom su to neki događaji poput nekog masakra ili koji se iskoriste za vrlo jasne političke ciljeve. Obično su to događaji koji su vrlo kontroverzni oko toga šta, kako, ko je to izveo, zbog čega, koja bi mogla da možda bude motivacija, ali su političke posljedice vrlo, vrlo jasne. A imali smo i kroz istoriju. Setite se naravno i 92. i Markala i naravno kasnije i Račka i svaki od tih događaja je imao, ako pogledate, ako analizirate iz ove današnje perspektive, ima određene posljedice. 92. uvođenje sankcija Saveznoj Republici Jugoslaviji, zatim početak bombardovanja 94. 95. drugo bombardovanje, pa čak i priča oko Srebrenice koju je Madeleine Albright iznela na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, nedelju dana nakon najveće operacije etničkog čišćenja u Evropi, a to je operacija Oluje, ali tako? Ona je došla na sednicu Saveta bezbednosti i u neku ruku poništila tu priču o Oluji sa snimcima o Srebrenici. Dakle, uvek se koristilo, naravno, nakon toga je krenuo i drugi, ali tako, još jedna runda bombardovanja, uskoro i kraj rata, ali je to jedna matrica koja je korišćena i koju smo primetili. Recimo, vrlo mi je bilo zanimljivo da je nakon što je krenula specijalna vojna operacija, 5-6 puta sam govorio na konferencijama u organizaciji ruskih fondacija upravo na tu temu. Kako je, njima je to bilo zanimljivo, upravo ovo o čemu sada pričam, koji su te neke metode koje su korišćene u našem slučaju i kako sada one imaju. Naravno, i oni su malo zakasnili sa svim tim, jer jednostavno trebalo je da slušaju na vreme te neke lekcije, možda bi se bolje pripremili na određene neke matrice, ali je činjenica da se to ponavlja i ponavljalo se i u njihovom slučaju. Naravno, Ruska federacija ima neke drugačije mehanizme i može da se odbrani, kažem, geopolitički svet nije isti kao što je bio 90-ih iz mnogo razloga. Sada, naravno, mi živimo u mirnodopskim nekim uslovima, ali tako? Znači, više nisu 90. godine onakve kakve su bile, a opet vidite to što ste malo me pitali, čini se kao da nismo izašli iz tih 90-ih kada pogledate određeno pisanje zapadnih medija i kao da samo što nije ponovo krenuo rat, kao što ponovo Srbi nisu krenuli u neku zločinačku, osvajačku operaciju za račun Vladimira Putina i tako dalje, i tako dalje. Mislim, jasne su koji su motivi političkog Sarajeva, Aljbina Kurtija, da to rade. Oni hoće da iskoriste ovu situaciju za da dobiju neki politički poen, da dobiju neki geopolitički poen, da smanje nadležnosti Republike Srpske ili dobiju više nadležnosti za takozvano nezavisno Kosovo. Meni je jasna njihova motivacija i očigledno je da vidimo da mnogi mediji na Zapadu i dalje prate taj jedan pogled crno-beli. I ne zaboravite njihove podružnice ovde. Podružnice tih medija zapadnih ovde. Tako je. Oni prate taj narativ. Naravno, to je neki narativ koji oni prate i kada pogledate, u suštini oni ne rade to više sa, kako kažem, njima ovo nije dominantan region kao 90-ih, ovo jeste bila tema broj 1. Mislim, mi jesmo bili tema broj 1, sada nismo tema broj 1. Mi smo sada sporedna tema. I onda postoji neki napor da se veštački ovde stvori jedna kriza, da se veštački u medijima stvori ta tenzija da, evo, samo što nije eksplodiralo.
samo što nije Vladimir Putin preneo preko Milorada Dodika i Aleksandra Vučića rat na Balkan. Potpuno jedna manipulacija i laž. Niko ne namerava to da uradi. To svi vrlo dobro znamo. To znaju i oni koji to kreiraju. Ali to njima odgovara jer je im je u interesu da se stvori jedan pritisak zarad dobijanja određenih političkih ciljeva. Dakle, i oni znaju da neće niko pokrenuti ovde bilo kakav su. Niti je, zašto, kome bi bilo šta, kome bi odgovaralo. Mi u suštini i na Kosovo i Metohiji i u Republici Srpskoj samo branimo ono što nam je dalo međunarodno pravo, je li tako? Dakle, ništa više od toga ne tražimo. Ali, već godinama se stvara ta jedna slika o takozvano, prvo je bila, dakle, srpska, pa onda ruska, pa sada srpsko-ruska hibridna pretnja. Ja sam 2019. napisao naučni rad koji je objavljen u zborniku našeg instituta, upravo o tome da sam analizirao kako se u zapadnim medijima, u zapadnim analitičkim centrima, dakle, stvara ta slika o srpsko-ruskoj hibridnoj pretnji. Dakle, u bezbednosnoj, političkoj, ekonomskoj, kulturnoj sferi, NVO sferi, dakle, gde je svaka ta saradnja između Srba i Rusa percipirana kao maligni uticaj. I to je, pazite, znači, govorimo o periodu da taj rad je objavljen 2019. 2020. na primjer, dakle, pre početka ove specijalne vojne operacije u Ukrajini i jednostavno to je jedna matrica koja se naslanja na 90. i koja jednostavno je sada, koje, dakle, sve to, oni su držali tu, ajde da kažem, vatru svih ovih 20 godina, ali sad u neku ruku to u posljednje 2 godine u kontekstu dešavanja u Ukrajini, u neku ruku eksplodiralo u smislu toga da je sada njima, mi se čini da je sad pravi trenutak, hajde da iskoristimo to da bi dobili ne samo političke poene, ne samo medijske poene, već i konkretne ustupke. A kao što sam rekao, to znači konkretno u slučaju Republike Srpske dalje odricanje od nadležnosti koje je dobio Dejtonski sporazum. Tako dolazimo do situacije, dakle, da nakon posjete Rusiji i Bjelorusiji predsjednika Republike Srpske, prije nego što stigne u Podgoricu, iz nekih struktura od tamo dolaze vijesti ko je njega uopšte pozvao, gdje će ga primiti, zašto dolazi, da li dolazi da prenese poruke Putina u Podgoricu, isto onima koji šire maligni uticaj Rusije, i s druge strane razmjenu diplomatskih nota između Srbije i Hrvatske na fonu njihovog šefa diplomatije Grlić Radmana, koji također govori da Vučić treba da se odluči na kojoj stolici će da sjedi. Dakle, samo se nastavlja. Tako je. Apsolutno. Pa ne, apsolutno, to su dva odlična primjera onoga što se dešava u posljednjih nekoliko dana i nedelje ovog najaktuelnijeg konteksta. Znate, paradoksalno je da se priča o nekoj srpsko-ruskoj hibridnoj pretnji na Balkanu u kontekstu kada se vodi takav jedan vrlo otvoren i toliko otvoren hibridni rat protiv srpskog naroda u celini, dakle, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj, na Kosovu i Metohiji pre svega. U Crnoj Gori, naravno, uspeli su zaista jednom zastrašujućom politikom pritiska i diskriminacije nad srpskim narodom i da dovedu do toga da Crna Gora bude uvučena u NATO, da prizna, možete zamisliti, prizna takozvano Kosovo. Protiv, dakle, jednostavno, u nijednom trenutku nisu imali većinu za tako nešto. Protiv sopstvenih interesa, ako ništa drugo. Mislim da je Miroslav Lajčak tada spustio, to je bio jedinstven primjer u istoriji, na 50% plus 1 da se odlučuje o ulasku. To je bila sramna manipulacija Evropske unije. Ja se sećam i te konferencije na kojoj ja sam bio dopisnik Tanjuga iz kasnije sedišta Evropske unije i NATO-a od 2005. do 2009. godine. Bio sam na toj konferenciji kada je sedio Lajčak preko puta mene, kao što vi sad sedite, kada je govorio, ja sam bukvalno bio šokiran načinom na koji oni menjaju ta pravila u hodu oko referenduma o Crnoj Gori. Ali to je suština ovog poretka protiv koga se mi danas borimo. A to je taj poredak zasnovan na pravilima.
Dakle, kada slušate Josefa Bajdena, kada slušate Josefa Borelja, pa i, eto, i Lajčaka u neku ruku, oni svi pričaju o tom poretku zasnovanom na pravilima. Oni kažu na pravilima. Znači, to je, ja kažem, to kaže rules-based order. Znači, poredak zasnovan na pravilima. I oni stvaraju opet percepciju. Znate, mnogo toga je percepcija, kao što smo govorili oko 90. tako i dan danas. Mnogo toga je percepcija. Percepcija je koju oni stvaraju da je ta formulacija, poredak zasnovan na pravilima, da je to identično kao poredak zasnovan na međunarodnom pravu. Ali to nije isto. To nije vladavina prava. To su dve potpuno različite stvari. Znači, poredak zasnovan na pravilima, o kojem stalno oni govore kao da je ovo sada, da Kina i Rusija ugrožavaju taj, pa i Srbija i Republika Srpska i tako dalje ugrožavaju taj poredak zasnovan na pravilima, to je praktično njihov sistem odlučivanja i njihov sistem interpretacije međunarodnog prava. Interpretacije Dejtonskog sporazuma, interpretacije rezolucije 2044, interpretacije Briselskog sporazuma. Uvek na način i na štetu srpskog naroda. Naprimjer, konkretno, ja često kažem, mi smo najveća žrtva u tih posljednjih 30 godina tog poretka zasnovanog na pravilima. Jer svaki put, bez obzira da li je bila Badinterova komisija, Dejton, 2044, Briselski sporazum, uvek je sve interpretirano protiv, dakle, naših interesa. I oni kažu to je poredak zasnovan na pravilima. A ono na čemu mi insistiramo i na čemu insistira i Ruska federacija i Narodna republika Kina, to je sistem zasnovan na međunarodnom pravu, znači na Ujedinjenim nacijama. I kako gledamo taj kontekst, vrlo je jasno šta stoji u Dejtonskom sporazumu, šta je položaj Republike Srpske u dokumentima koji su tada potpisani, šta je rezolucija 2040 i čije je Kosovo i Metohija. Pa u krajnjem slučaju taj briselski sporazum koji je od 2013. Ja sam bio veliki kritičar briselskog sporazuma. Upravo zato što sam znao iz ovih prethodnih iskustava, i sa Dejtona, i 2044, i s obzirom na moje iskustva iz Brisela pre toga, kao dopisnika koji je pratio celu tu priču, znao sam da oni to neće ispoštovati. Da će jednostavno, i to, evo, to je bilo prije 11 godina, objavljivao sam silne tekstove na tu temu i komentare. Naravno, tada je to odbacio kao da, eto, možda preteruje, možda neće, možda će ovog puta baš da jednostavno da ispune ono što su objavili. Naravno, gde je zajednica srpskih opština? Mi smo predali... I koji je bio vrsta kompromisa. Već tada je taj dokument sam po sebi je bio vrlo loš za Srbiju. Srbija se povukla sa Kosova i Metohije, povukla svoje institucije, da ovo sve što se sada dešava se ne bi dešavalo da su još uvek te institucije tamo. Mi smo ih povukli kao kompromis da bi dobili zajednicu srpskih opština. I naravno ono što je takođe, sad to je, možda ćemo se dotići te teme, to je tema Evropske unije, mi smo sve to predali u kontekstu, eto, naših EU integracija, jer smo par dana nakon tog potpisivanja dobili zeleno svetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom. Dakle, ogromna cena koju plaćamo... A sad ni to puj pika ne važi. I to sad ništa od toga ne važi. Isto Dejtonski sporazum, dobro ste kazali. U trenutku kad je potpisan, ja znam da je bilo veliko razočarenje, prije svega kod Srba u Sarajevu, jer smo tu teritorijalno izgubili znatne teritorije koje smo odbranili u ratu, koji su zapravo bile naše većinski naseljene, ali evo sada Dejtonski mirovni sporazum zapravo jedino rukovodstvo Republike Srpske brani. Onako kako je on napisan, u smislu nadležnosti Republike Srpske, da je vidljiva u svakom smislu. Hoću ovo da pitam, Peđa, prije što nastavimo, kad već pričamo, kako ste kazali, srpsko-ruska hibridna prijetnja. Tako je, da. Zapad će to tako predstavljati, pa će predstavljati. Mi vjerovatno ne možemo puno uticati na to. Ali koliko naša javnost u Republici Srpskoj i Srbiji zapravo realno shvata tu priču o ruskom svijetu, o srpskom svijetu, koji je opet bauk na zapadu kada kažete srpski svijet. Zašto je loše pričati o integraciji srpskog naroda? Meni nije, mislim, nije, nama nije. Pritom imamo i izjavu ovih dana da srpski svijet također pripada Evropi. Da. Šta je problem? Šta je problem? Pa, znate kako, očigledno je da, kažem, postoje interesi koji su mnogo ranije definisani oko zaustavljanja
i Ruske federacije, ruskih interesa, ne samo u njenim, ali kažem, najbližim interesnim zonama, već i na Balkanu. I sa te strane mi nije toliko nelogično što pokušavaju da jednostavno eliminišu zauvek Rusku federaciju iz ovog regiona. To je nešto što je jedan istorijski interes. Ako čitate i ako pratite ono što je rađeno u posljednjih više od 2 veka, jednostavno to je jedan kontinuitet pokušavanja izbacivanja Ruske federacije ili Rusije, Moskve, nije bitno, kakva god bio vlast tamo, sa Balkana. I znate kako, u trenutku kada bi se Srbija i Republika Srpska odlučili da budu u potpunosti integrisani u evroatlantski prostor, mnogi, ne svi možda, ali mnogi od ovih pritisaka bi nestali. Dakle, ukoliko bi mi odustali od onoga što je neka naša neutralnost, ukoliko bi odustali od onoga što su naši tradicionalni prijatelji, koji su nam uvek, tako, bili uz nas i pomagali koliko su god mogli, dakle, koliko bi ušli u NATO, mnogi od ovih pritisaka bi zaista I mnogi ljudi smatraju da bi bio, možda mnogi ljudi u Srbiji i možda neki u Republici Srpskoj smatraju da to možda bi jeste bilo, eto, nećemo imati, bit će sve u redu. Znači, nećemo više imati ovakve pritiske, možda da malo da odahnemo. Konačno da odahnemo. Da konačno odahnemo. Ali cene koje se plaća za to, zaista moramo da budemo svesni koje su cene svega toga. To jeste nezavisno Kosovo, koje već, objasnit ću posle zbog čega je važno. To jeste i Republika Srpska koja je Briselska Republika Srpska, ne Dejtonska Republika Srpska. Dakle, ne Republika Srpska koja je samostalna, nezavisna u odlučivanju, ne Srpska koja ima ovakvu granicu o kojoj danas govorimo u ovoj emisiji. Dakle, to je jedan srpski narod koji je onda spreman da uđe u borbu protiv zarad zapadnih interesa, u borbu protiv praktično najvećih i narastajućih svetskih sila. Dakle, mi ako gledamo ono što se dešava na međunarodnom planu, to je sad jedna vrlo čudna situacija u kojoj se mi nalazimo. Mislim, mi kao Srbi. S jedne strane imamo geopolitičke promene, globalne geopolitičke promene, koje nam u potpunosti idu u prilog. Dakle, imamo jedno stvaranje jednog multipolarnog sveta koje se dramatično ubrzalo u posljednje 2 godine. Dakle, u kontekstu, na primer, činjenice da, evo, ovih dana je godišnjica praktično, odnosno druga godišnjica od uvođenja sankcija, prvog paketa sankcija, da ih imamo 13 paketa sankcija, tako je, Evropske unije, na primer, Ruske federacije. Dakle, od tog trenutka, dakle, govorimo o periodu kraj februara, početak marta, pa do danas nijedna nova država, nijedna nezapadna država, nijedna država koja ne pripada političkom zapadu nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Znate li koliko je to debakl zapada? To je ogroman diplomatski debakl. To je ogromna pobjeda ne samo Rusije i Kine, to je pobjeda toga ono što je ostatak sveta. I to je nešto što je najbolji pokazatelj jačanja multipolarnosti. A sa druge strane, u takvom jednom kontekstu, vi imate zaista ogromne pritiske, ovaj hibridni rat koji se vodi protiv srpskog naroda u celini. Na 3 fronta, kao što sam rekao, Republika Srpska, Kosovo i Metohija, Crna Gora. I sad, kako u tom nekom kontekstu da mi pronađemo, dakle, dovoljno prostora da odbranimo ono što imamo, ako je moguće da ojačamo, da ne uđemo u tu njihovu mašinu, praktično u kojoj se oni trude da sada u ovom kontekstu homogenizacije Zapada, homogenizacije evroatlantskog prostora, da jednostavno da nas ne uvuku u sve to, da mi praktično sada, nakon 30 i nešto godina zaista jedne vrlo naporne borbe sa neverovatnim žrtvama,
da jednostavno sve to predamo i da uđemo, da postanemo, ne znam, neću da nikoga da vređamo. Mi ne možemo da budemo Baltička zemlja, mi nismo Litvanija, mi ne možemo da imamo takav pogled na svet. Mi ne možemo pogledati imamo svet kao što je Češka. Svaka čast tim zemljama na nekim drugim stvarima. Imaju oni pravo na svoje da možda ne vole Ruse ili da ne vole ostatak sveta, Kinezi ili bilo ko drugo. Okay. Ali to nije naša istorija, to nisu naši interesi. I mi moramo da vodimo račun o tome šta su naši interesi. Jedan od najvećih problema koji identifikuje sada ostatak sveta, ne samo Ruska federacija, već i Kina i mnogi drugi, najveći problem jeste ta politika otvorenih vrata NATO-a. Mi ćemo opet da slušamo za par mjeseci kada bude summit NATO-a, povodom 75 godina, opet ćemo da slušamo tu njihovu politiku otvorenih vrata. A to znači otvoreni poziv onima koji nisu članice NATO-a da uđu, je li tako? Znači da su otvorena vrata i ovde konkretno se najviše govori. Ovde je najveći pritisak, trenutno. Trenutno ovde kod nas... Ali može li onda biti mogući odgovor i mogući neki pravci djelovanja, što je više puta vrlo jasno rečeno, pa i tokom posljednjeg susreta predsjednika Dodika sa predsjednikom Putinom. Sankcije Rusiji ne. Članstvo u NATO ne. Saradnja da. Evropski put BiH, Dejtonske BiH da, ali bez uticaja stranaca. Jesu li to neke sa vidljivom Republikom Srpskom? To je politika koju mi moramo da vodimo. Zašto je to toliki problem? Pa upravo je problem zbog toga što je to za njih neprihvatljivo. Neprihvatljivo je za politički zapad u celini. Znači, ne govorimo o svim faktorima. Postoje, naravno, oni koji imaju drugačije, možda ćemo i kasnije ispomenuti. Ali za njih je apsolutno neprihvatljivo da postoji jedan narod iza onoga što su oni zacrtali kao neka vrsta gvozdene, imaginarne neke gvozdene zavese u ovom trenutku. Zamalo gvozdenove zavese. Molim? Gvozdenova, da. Da, dakle, to je nešto što oni pokušavaju da kažem, ustanove, da implementiraju. I sad postoji jedan narod koji i u Srbiji i u Republici Srpskoj koji kaže ne pridruživanju jednom takvom narativu, ne pridruživanju sankcijama Ruskoj federaciji. To je jedan vrlo hrabar potez i Beograda i Banja Luke. Dakle, to je jedan potez koji sam ja od početka apsolutno podržavao, jer sam i mislio da je svaka drugačija politika bi bila jedan harakiri, jedan politički, ekonomski, moralni harakiri za srpski narod. Nakon svega onoga što je Ruska federacija i Rusija generalno učinila za nas, ali i u kontekstu odbrane ovih naših interesa. Jer znate kako, nikome drugome se niko drugi u Evropi nije tako fundamentalno ugrožen kao srpski narod. I to sad nije neka patetika. To su činjenice. To vidite znači, svakodnevno u svim ovim pritiscima i na Republiku Srpsku i na Srbe na Kosovu i Metohiji. Tako da, mislim da je za Zapad apsolutno neprihvatljivo tako postojanje jedne takve politike. Pa i oni koji su članice Evropske unije i NATO, Mađarska, na primjer, ona se protivi, je li tako? Orban je izuzetno oštar kritičar sankcija protiv Ruske. Protivi se, ali ne može, jednom kad ste u tom klubu, koji se zove NATO, Evropska unija, u krajnjem slučaju vi možete da odlažete, kao što je Mađarska na kraju morala da pristane i Turska morala da pristane na članstvo u Švedske i Finske u NATO-u. To je samo modalitet kako da vas uvuku u sve to. I pritom mađarski premijer je sad postao, kako to kažemo, mala maca u odnosu na slovačkog premijera Fico. On kaže, nevjerovatno je da hoće, dakle, da Evropska unija, Zapad i NATO hoće da se ovaj sukob produži do istrebljenja slovenske braće, kako je rekao. Tako je. Ono što je zaista dolazak Fica na vlast u Slovačkoj je
rekao bih, jedna vrlo važna promena. Zašto je ona važna? Prvo, zato što osim, naravno, Beograda i Banja Luke koji su se i formalno suprotstavili i Orbana koji se i a i na razne načine pokušavao da i bio često u potpunosti izolovan, sada je u neku ruku tu još jedan premijer, dakle premijer Fico iz države koja je na početku ovog sukoba ipak snažno podržavala Kijev. Nemojte zaboraviti da su slali sve svoje praktično, svoje staro, da kažem, sovjetsko naoružanje, poslali na front. Postoje vrlo jasna politička podrška Kijevu i protivljenje isto tako jedna rusofobija. Da, ali narod je onda rekao na izborima da... Tako je. Ali onda se desilo u Slovačkoj da je narod praktično preokrenuo situaciju i doveo na vlast jednog Fica koji je došao na vlast na diskursu o tome da je ono što se dešava, znači politika koju vodi Zapad prema Ukrajini, prema Ruskoj federaciji, potpuno pogrešna i da to ne vodi miru, već daljem rasplamsavanju sukoba i da mora da se prestane sa tim. Tako da je Orban u neku ruku dobio podršku sada od Fica, tako da nije više tako izolovan. Ali nemojte zaboraviti da čak ni oni nisu izolovani. Oni jesu možda izolovani kad gledate one samite u Briselu, gde su šefovi država. Jer većina šefova država jeste jedan, kažem, politički mainstream, odnosno mainstream političkog zapada. Ali to jeste naravno svakako i von der Leyenova, to jeste i Borrell, odnosno ono što je Brisel. Ali ako pogledate političke snage širom Evrope, koje će, a imamo izbore za Evropski parlament za par meseci, ili tako, vi ćete vidjeti da postoje mnoge političke opcije i vodeće političke opcije koje se protive zapadnoj politici prema sukobu u Ukrajini. Istraživanje Evropskog saveta za javne poslove, a to je opet jedan od briselskih glavnih onih think tankova instituta, dakle, ne bi on radio ništa protiv interesa, kažem, Brisela, ne bi objavljivao nešto što je neka propaganda koja bi dolazila sa neke druge strane. Hoću da kažem, imaju ispravne podatke koji govore o tome da će najverovatnije, po njihovim istraživanjima, u ovom trenutku, na izborima za Evropski parlament, u 9 od 27 država članica Evropske unije pobediti evroskeptične partije ili partije koje imaju drugačiji pogled po pitanju sukoba u Ukrajini. Koji daje primat nacionalnoj politici, rekao bih, u odnosu na tu... Tako je. A da će u drugih 9 takve partije biti na drugom ili trećem mestu. To je fundamentalna promena koja dolazi od ozdo. Dakle, ne dolazi iz onog kompleksa koji najviše profitira od celog ovog sukoba, niti od tog mainstreama političkog zapada, već dolazi od građana koji su nezadovoljni svima onome što se dešava. A imate ih mnogo, naravno, od poljoprivrednika do običnog čoveka koji zaista trpe ogromne posljedice svega onoga što se dešava i nisu zadovoljni jednostavno posledicama svega onoga, ne samo vezanog za sukob u Ukrajini. Dakle, nemojte zaboraviti da nije to jedini, to jeste sada najaktualniji sukob, ali mnogo toga što je Zapad učinio u posljednjih nekoliko decenija ima velike fundamentalne posljedice. Jedna od glavnih tema sada trenutno na Zapadu, naravno, jeste inflacija, jeste i poljoprivreda u neku, ali migracije, ilegalne migracije. Zašto je došlo do tih migracija? Pa da Zapad nije vodio ratove koje je vodio, da nije bilo načina na koji su okupiran Irak, načina na koji je vođena, načina na koji je pre svega bombardovana Libija, je li tako? Opet jednom manipulacijom, opet jednom izvrdavanjem jedne rezolucije Saveta bezbednosti i nakon koje više Ruska federacija i Kina više nikada nije pristala nijedan dogovor sa Amerikancima u Savetu bezbednosti. Dakle, uništena je jedna Libija koja je bila glavna u neku ruku barijera tim ilegalnim migracijama koje su dolazile iz Sahela, iz Afrike, iz centralne i iz Južne Afrike.
Bliski istok, zapalili su Bliski istok sa... Sirija je bila jako uređena, socijalno stabilna država. I sada imamo Dakle, jedan ne kao haos. barijera, nego kao dobro mjesto za život. Jel? Tako je. I imamo jedan haos u kojem, dakle, samo se gomilaju pritisci na običnog čoveka i u centralnoj i zapadnoj Evropi i onda nije čudo što dolazi do ovih promjena o kojim govorimo u Evropskom parlamentu. Da li će to nama značiti? Sad, to je drugo pitanje. Da li mi možemo da očekujemo da će sada, ne znam, 1. septembra kad se konstituiše novi Evropski parlament, da mi odjednom nama bude ovde sve sjajno i da oni odjednom kažu bravo, Republika Srpska može sve. Izvinite. Neće se desiti. To se neće desiti. Ali ovo je jedan proces, ali nama je važno da postoje snage koje će nas razumeti, a postoje i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i u Austriji, i u nekim drugim državama postoje, neće možda u baltičkim državama postoje, možda neće u Portugalu, na Malti i tako dalje. Mislim, njih to možda i ne zanima toliko ono što se dešava ovdje. Ali u Francuskoj i Nemačkoj svakako da postoje one snage, i nacionalno, i partija Marine Le Pen, i AFD, i levica, nemačka levica. To su partije koje pokazuju interesovanje za položaj srpskog naroda i samim tim, sama činjenica da će oni imati značajniju ulogu i u Evropskom parlamentu, u Nemačkoj sigurno i nakon narednih izbora iduće godine, pa i ovih pokrajinskih koji će biti za par meseci u istočnoj Nemačkoj. Dakle, sigurno da će te snage pokazivati više razumevanja za naše interese i samim tim to nama daje više manevarskog prostora. To je taj manevarski prostor da mi možemo da odbranimo naše interese, to je ono na čemu mi moramo sada da radimo, uključujući sa tim političkim. I zato je toliko važno da budemo proaktivni, da Banja Luka bude proaktivna, da ima tu svoju samostalnost u svojem političkom delovanju, da može da ode da razgovara, da mogu parlamentarci da razgovaraju sa kolegama i u Evropskom parlamentu, i u Francuskom, i u Nemačkom, i u Austrijskom parlamentu i tako dalje. Ali neko će ovdje kazati, pa te adrese Moskva, Minsk, Peking, pa i Ankara, jer i gospodin Dodik i gospodin Vučić imaju, rekao bih, možda i lične dobre odnose sa predsjednikom Turske. To nisu relevantne adrese. Relevantne su Brisel, London, Washington. Znate kako, to je jedan... To je neko maliciozno, je li? Pa naravno, ne samo malo, to je potpuno jedan prevaziđen jedan pogled. Vi danas u ovakvom jednom kontekstu jačanja multipolarnog sveta, u ovakvom kontekstu krize, ozbiljne krize koja drma Evropu, pa i Sjedinjene Američke Države, govoriti o tome da je to nešto što je nevažno, da su ovakve postaje nevažne, da je stvarno smešno. Mislim, taj koji to kaže, zaista apsolutno ne razume šta se dešava trenutno u svetu. Da li je to dovoljno, je druga priča. Znači, da li je to dovoljno za promenu, fundamentalnu promenu, to je druga priča. Naravno da postoje još mnoge adrese koje su iz različitih razloga možda ne tako nedostupna, ali jednostavno koje ne žele da uspostavlja normalnu jednu diplomatsku komunikaciju sa Banja Lukom. U nekim slučajevima i sa Beogradom. Ali fundamentalno je ova poseta koja je bila, dakle, predsjednika Dodika, poseta Minsku, pogotovo poseta predsjedniku Putinu, je izuzetno važna, ne kažem istorijska, jer govori o jednom o jednom kontinuitetu. Dakle, predsjednik Dodik je rekao da je to bila 24. njihov susret, Putin-Dodik. Dakle, predsjednik Dodik je posetio predsjednika Putina, i to je jako važno napomenuti, prošle godine u maju, pre početka one ukrajinske kontraofanzive. U trenutku kad su svi na zapadu mislili da će Ukrajinci pobediti i da će Rusija biti bačena na kolena, dakle, on je otišao tamo, dao je podršku predsjedniku Putinu. To se ne zaboravlja. I to su, vidimo godinu dana, nešto manje od godinu dana kasnije, da je Rusija ne samo uspela da se odbrani, već je da je i ekonomski i na bojištu uspela da preokrene tu situaciju. Ali to je jedno savezništvo koje je sada dodatno ojačano. I ja tu ne brinem mnogo. Mislim da je taj odnos Moskva-Banja Luka toliko čvrst i toliko zasnovan na potvrđenom jednom savezništvu da će biti jako teško to promeniti, uprko svim pritiscima i naporima da se to promeni. Ali ono što je važno, Peking,
Ja se dosta bavim kinom, kao u svom naučnim radu. Eto, to sam htio. Dakle, i dolazi onda i najava predsjednika Vučića da je dolazak kineskog predsjednika vrlo uskoro izvjestan. Da. Kada će tačno biti, vidjet ćemo. Ja se nadam da će to biti što je pre moguće, najverovatnije očekujem da će to biti u prvoj polovini ove godine svakako. I to bi bilo jako važno. Sjetimo se samo kakva je bila poseta pre par godina, trodnevna poseta predsjednika Xi Jinpinga Beogradu, što je bio neverovatna potvrda važnosti koju Peking daje Beogradu. Nastavite s Kinom. Kina je zemlja koja je, dakle, pod Xi Jinpingom promenila u značajnoj meri svoj način funkcionisanja na globalnoj sceni. Ona je bila dosta dugo ekonomska supersila koja je na talasu i globalizacije i raznih drugih, ajde kažem, geopolitičkih dešavanja uspela da postane, dakle, ekonomska supersila, ali nije postala velika globalna politička, još manje bezbednosna sila. I Sjedinjene Američke Države su sve više postale, dakle, negde, pogotovo u vreme Baracka Obame i Hillary Clinton kao šefa State Departmenta, počeli su sve više i više da okreću politiku Vašingtona ka obuzdavanju Narodne Republike Kine. To su primetili, naravno, i u Pekingu, pogotovo nakon serije takozvanih obojenih revolucija koje su pripremane, koje su vođene od 2000. do 2011. godine i Tajvan, i Hong Kong, i Tibet, pa i unutrašnjosti Kine, koje su sve, naravno, organizovane, tako bile s polja. I onda dolazi praktično na čelo Komunističke partije Kine i Pekinga, odnosno Narodne Republike Kine, dolazi Xi Jinping, s jednom drugačijom politikom koja je okrenuta ka jačanju kineske diplomatske i bezbednostne pozicije u svetu i ka zaštiti onoga što oni smatraju svojim interesnim granicama. I praktično u neku ruku, kineska politika od tada je fokusirana na jačanje i na zaštitu tih njihovih interesnih granica. S jedne strane, dakle, govorimo o zaštiti ekonomskih interesa, jer Kina je danas prisutna svuda u svetu. I, s druge strane, zaštiti i stvaranju političkih, ajde kažem, saveznika. Dakle, Kina, i to je u njihovoj teoriji takozvanog moralnog realizma koji je definisao jedan od vodećih kineskih stručnjaka za spoljnu politiku, Jan Sue-tong. Po toj politici Kina bi trebalo da u neku ruku podrži sve one koji njoj daju podršku ili ne osporavaju taj njen rast na globalnom. I oni u tom kontekstu vide, naravno, i srpski narod. Srbija je zemlja koja je glavni politički i najveći politički partner Kine u Evropi. Dakle, ona nije najveći ekonomski, zato što imate, naravno, mnogo veću saradnju i Nemačke, i Francuske, i Velike Britanije, i Austrije, i tako dalje. Ali, u političkom smislu nigde nisu imali većeg saveznika nego što su imali našli u Beogradu i to je nešto što se videlo i po pitanju pojasa i puta i po pitanju saradnje u okviru 16+1, 17+1, ove saradnje Kina i zemlje centralne i istočne Evrope. Kina je mnogo toga uradila. Kina sada predstavlja oko 30% investicija i trgovine u Srbiji, odnosno to je najveći investitor sada u Republici Srbiji. To je ogromno zaista poverenje koje Beograd ima u Peking i obrnuto. Republika Srpska u svemu tome dobija mnogo, naravno, i posredno iz te saradnje Srbije i Peking, ali kao što smo mogli da vidimo i neposredno u kontekstu onoga što kada stava Pekinga u pitanju neprihvatanja Kristina Šmita. Tako. To je po meni bila jedna epohalna promena. Ja sam to govorio, sjetite da sam gostovao u nekoj emisiji na televiziji Republike Srpske u trenutku kad se to dogodilo. Sam rekao, ovo je fundamentalna promena. Zašto? Zato što po prvi put se dešava da Peking ovako aktivno
se uključuje u neko pitanje na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno u slučaju, ovde konkretno slučaju Kristijana Šmita, i da je to indikator koliko su oni sada spremni da se uključe i još više politički i da odbrane ono što oni smatraju da je jedan, odbrana međunarodnog prava i dva, odbrana, odnosno borba protiv neokolonijalizma što predstavlja funkcija, sama funkcija, ne toliko možda sam Kristijan Šmit, ali sama funkcija visokog predstavnika i zašto ta funkcija u 21. veku usred Evrope više ne sme da postoji. Vidite da se, kažu Kinezi, pa vidite, oslobađaju se u Sahelu, se ljudi oslobađaju od kolone Burkina Faso, više, ne znam, Mali, ne prihvataju više guvernante koji dolaze iz Pariza. Znate, to su toliko fundamentalne promene, samo da navešću jedan, izvinite malo što ću sad skrenuti možda ali to je povezana tema. Bio sam 2004. ili 5. godine, 4. možda, u Burkini Faso. Tad sam bio predsjednik nečeg što se zvalo Udruženje frankofonih novinara Srbije i Crne Gore. Bio sam na konferenciji frankofonije tamo i odemo mi u glavni grad Burkine Faso u Agadugu i odvedu nas kod predsjednika. Velika palata, predsjednik i tako da. To je centralna Afrika otprilike. To je Sahel, dakle to vam je otprilike ispod Sahare, znači tu su ovde sad bili svi ovi tako razni državni udari i tako dalje. Dakle Mali, Burkina Faso i Centralna Afrička republika i tako dalje. I odemo, znači prvo odemo u tu palatu, a posle toga odemo kod francuskog predsjednika koji ima 2 puta veću palatu. Znači vidiš ko je glavni, što bi se rekao, i koliko je ta država nema svoju samostalnost. Sada, vraćamo se 2022. 2023. godinu, Burkina Faso izbacuje Francuze, izbacuje francusku vojsku iz Burkina Faso. Dovodi, Wagner, ne znam, saradnja sa Rusijom i tako dalje. Ali šta hoću da kažem? To je jedan znak koliko se situacija promenila, znači geopolitička, ali i taj sentiment i ta hrabrost mnogih država širom sveta, ne samo Republike Srpske, nego i mnogih država širom sveta da mogu da kažu ne Zapadu, neće više moći tako, imamo mi pravo. Dakle, nećemo, jednom smo se oslobodili od kolonija 60-70 godina, pa ste onda na drugi način pokušali neokolonijalizmom da i dalje nas držite pod kontrolom, više toga neće moći. I sada oni gledaju svim ovim geopolitičkim promenama koje se dešavaju, vide mogućnost za jačanje te svoje samostalnosti i suverenosti, a pogotovo, naravno, posljednje 2 godine sa ovom ruskom specijalnom vojnom operacijom, to je dovelo do jednog dodatnog ubrzanja u tom kontaktu. Tako da završim sa Kinom, Kina jeste država koja drugačije funkcioniše u odnosno na Rusku federaciju. Drugačije možda i vidi taj poredak. Ona ima svoje takozvane globalne inicijative za bezbednost, za razvoj, za globalnu civilizacijsku inicijativu. Ali sve te inicijative su upravo usmerene protiv širenja alijansi kao što je NATO. Oni su usmereni na poštovanju međunarodnog prava, poštovanju Ujedinjenih nacija i samim tim položaj Republike Srpske, ako gledamo te kineske globalne inicijative, a nemojte zaboraviti, mnogi od njih su dobile podršku i po 2/3 država članica Ujedinjenih nacija. Stavovi Republike Srpske se u potpunosti uklapaju u ono što je ta vizija Kine. I poštovanje Ujedinjenih nacija i onoga što je slovo, ne duh neki, nego slovo, ne kreativna interpretacija ili poredak zasnovana pravila, nego ono što je potpisano. Dakle, to je protivljenje širenju nekih alijansi koje ne samo u slučaju Ruske federacije, već u slučaju Narodne republike Kine, dakle, koji ugrožavaju i opstanak i nacionalnu bezbednost velikih sila. To je ono protiv čega se bori Narodna republika Kina i mi, i Beograd, i Banja Luka, tu možemo i tekako puno da iskoristimo taj prostor. Sad, ako dozvoljavaš, Peđa, dakle,
konstatovali smo dakle da rukovodstvo Republike Srpske vodi tu suverenu politiku. Vi ste to i sada rekli i negdje juče prekjuče da je važno da zadrži tu suverenu spoljnu političku orijentaciju, odnosno politiku autonomnu. No, zbog svega toga, rukovodstvo Republike Srpske, konkretno predsjednik Republike Srpske, koji nije miljenik sada trenutno Zapada, tako da kažem, izložen je sudskom procesu. E sad, o sudskom političkom aspektu tog sudskog procesa naši gosti su iz istorijskog, pravnog, nekog političkog ugla dosta toga govorili. Možemo li ga, a dosta ste govorili, posmatrati u tom geopolitičkom kontekstu, svijet se mijenja, već ste to govorili, koliko zapravo i šta će biti posle, često Peđa to kaže, posle tog sudskog procesa neće više definitivno ne može ostati isto. Da. Pa mislim da je ove vaše Real podcaste zaista jedna izvanredna inicijativa, jer upravo sa različitih aspekata u prethodnim epizodama ste uspeli da pokažete sve te elemente, kažete, i pre svega pravnih, a i nekih drugih posljedica svega onoga što se dešava. Mislim da je ovo jedan od najtežih možda trenutaka za Republiku Srpsku od kraja rata, u smislu pritisaka. To se možda ne vidi toliko ovako u svakodnevnom možda životu, ali činjenica je da je, ako govorimo o nekom periodu, možda krajem 2000-ih, početkom 2010-ih, kad je Republika Srpska zaista krenula, rekao bih, po mom ukusu, u mnogo ozbiljniju odbranu svojih nadležnosti. Ovo je jedan trenutak u kojem se ta takva jedna politika brani. I ukoliko je, i sada je fundamentalno vidjeti da li će ona uspjeti da bude odbranjena ili ćemo se vratiti na 2005. ili 99. ili znači neki period u kojem postoje neki visoki predstavnici. Da, u kojem neko drugi odlučuje, a u kojem ovdje jednostavno samo možemo da sledimo i da trpimo neke njihove posljedice. Tako da, ukoliko se sada ne odbrani Republika Srpska u narednih nedeljama, u narednim mjesecima, mislim da će položaj srpskog naroda i Republike Srpske biti mnogo, mnogo teži nego što jeste. Zato je važno da postoji razumevanje u javnosti o važnosti ovog trenutka i razumevanje te situacije da bez obzira koliko je ona, kao što smo konstatovali, teška sa jedne strane, da ona u globalnom kontekstu je mnogo pozitivnija i da to što mi sada trpimo pritiske ne znači da ćemo ih trpeti, pogotovo ako se odbranimo, nećemo ih trpeti možda na taj način za nekoliko godina. Dakle, zbog toga je ovaj proces ovako kako je postavljen toliko, rekao bih, važan i važno je dati podršku naravno i predsjedniku Dodiku i gospodinu Lukiću, svim onim koji su bili zaista vrlo hrabri u toj odbrani onoga što su fundamentalni interesi Republike Srpske i srpskog naroda. I zaista to je nešto što je hrabro, to je nešto što će se pamtiti svakako u istorijskom kontekstu. Znam koliko je teško, ali ja verujem da na Zapadu ipak shvataju da su neka vremena prošla i da neke metode više neće moći da prođu i ne verujem u to da će ova inicijativa, ovaj sudski proces završiti onako kako možda neki od njih priželjkuju. Neizostavno kad govorimo o tom sudskom procesu, on jeste iniciran onim što je uradio Kristijan Schmidt, koji za sebe voli da kaže da je visoki predstavnik. A evo, već smo konstatovali da Kina, a i Rusija u tom tijelu koje odlučuje o njegovom mandatu, odnosno mandatu visokog predstavnika, nisu dali saglasnost. Dakle, pola zemaljske kugle ili pola
ljudi na ovoj planeti koji su oličeni u te dvije zemlje su bili protiv toga. Međutim, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i zapadnoevropskih zemalja, Christian Schmidt, prvenstveno uz podršku svoje matične države, ovde mešetari radi to što radi. Ako znamo istorijski kontekst prisustva Njemaca na ovim prostorima, 2 svjetska rata, ono što su oni radili, činili srpskom narodu, koji je smisao toga? Zašto nam to radi? Zašto ovdje dolazi Christian Schmidt? Zašto nam šalju ljubitelja nacizma, o čemu su pisali i mediji naše kolege u Njemačkoj? Kako će ovo se sve okončati? Uloga Nemačke u ovom trenutku na Balkanu je izuzetno negativna. I to nije samo slučaj Christiana Schmidta, to je slučaj i sa politikom koju Nemačka vodi prema Kosovu i Metohiji, gde je u posljednjih nekoliko godina se pokazala kao glavni, rekao bih, proponent ili zaštitnik ne samo Albina Kurtija, već i pre njega Ramoša Haradinaja. Dakle, jedne politike koja je vodila ka eskalaciji, ka stvaranju tenzija, ka non-stop pritisku na veoma perfidnim metodama, ne samo na rukovodstvo, već i na sam narod. Dakle, jedna politika koja je destruktivna, koja ima očigledno svoje utemeljenje, naravno i nažalost i istorijsko, ali i koja govori o jednoj, rekao bih, dosta pogubljenoj politici Savezne Republike Nemačke u ovom trenutku. Znate kako, Savezna Republika Nemačka gubi mnogo toga od svog nekog onoga što je bio neki pozitivni identitet, odnosno kao neke vrste ekonomske supersile. Jer ulazi u jednu, upravo zbog onoga što je učinila sa energentima, sa obustavljanjem, dakle, saradnje sa Ruskom federacijom, ona je sebi nanela nemerljivu štetu sa posljedicama koje ćete tek osetiti. Nemojte zaboraviti da je Nemačka ušla od kraja 19. veka u nekoliko ozbiljnih svjetskih sukoba, pokrenula nekoliko njih, upravo da bi imala tu energetsku bezbednost. Znači, kako je jačala njihova industrija, jačala potreba za energentima, a ugalj to nije mogao da zadovolji, tako su išli po svetu, krenuli u osvajanja i sa jedinim ciljem. Kako da ta rastuća i neverovatno snažna nemačka industrija dobije sigurne izvore energenata. Dobro, šta Njemačka osvaja sa Christianom Schmidtom u Bosni i Hercegovini? Sad, pa ne, ali vidite, u svemu tome oni su izgubili, hoću da govorim o konfuziji njihove, s jedne strane, njihove politike. Oni su imali od kraja 60. kod potpisivanja sporazuma Vilija Brandta sa Moskvom, imali su stabilnu energetsku, imali su saradnju koja je bila dugoročna, sporazuma na 10, 15, 20 godina, energente, jeftine ruske energente, zahvaljujući kojima su mogli zahvaljujući kojima je rasla njihova ekonomija i došla je do ovog nivoa do kog je došla do pre svega nekoliko godina. Izgradili su onda Severni tok 1, kad su vidjeli da nije dovoljno ono što su imali sa gasovodima do tada i naftovodima, izgradili su Severni tok 1. Angela Merkel je to učinila 2004-2005. godine. Pa im ni to bilo dovoljno, treba im još više, pa su izgradili Severni tok 2 i tu već kreće uzrok svega onoga što se dešava. Dakle, Nemačka s jedne strane gubi ili sa strane seku neki potencijal da može dalje da bude ekonomski stabilan na način na koji je bio, ali ona i dalje na Balkanu, Balkan smatra, ako već ne može šire, makar Balkan smatra svojom interesnom zonom. Naravno, ono ovdje ima u regionu, ima svoje tradicionalne saveznike, ali ima i one koji jednostavno ne žele da se priklone to njenoj politici. Naravno da Nemačkoj smeta prisustvo i Ruske federacije. Kina je nemački glavni konkurent. Ona itekako puno
i tekako negativno Nemačka gleda na kinesko prisustvo u Srbiji, jer smatra da je jednostavno Balkan njihova interesna i politička i ekonomska zona. Sad, kad su došli Kinezi sa svojim investicijama, u infrastrukturu, to je za njih jedan veliki problem. Iako Nemačka i dalje ima na hiljade i hiljade kompanije koje rade u Kini, ali ako to radi Srbija, to je no, tako. Dakle, jedna prilično perfidna jedna politika. I činjenica je da u tom nekom kontekstu vidimo jedan pokušaj da se podrže oni koji jesu saveznici Nemačke na Balkanu, bez obzira da li je u pitanju Zagreb ili neku Prištini, ali je sasvim sigurno da se srpski interesi fundamentalno razlikuju od interesa aktuelne nemačke politike. Što naravno ne znači da ne može da doći, ne bi trebalo od Nemaca da pravimo sada ponovo, dakle, da mi, jako smo naravno bili njihove žrtve, nismo mi išli u Nemačku da masakriramo bilo koga, nego su oni dolazili ovde. Znači, mi moramo prema njima i prema određenim njihovim političkim grupacijama da pokažemo kažem, i proaktivnu politiku i interesovanje i prema AfD-u i prema levici, za one koji kritikuju aktuelnu politiku i koji vide šta je suština one borbe, recimo konkretno ovde Republike Srpske. To je te borbe za suverenost i za samostalnost u odlučivanju. Možemo li mi reći sada, gospodine Mitiću, evo sada probam pojednostaviti našim gledalcima, da u sudnici Suda BiH, kada god se pojavi predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik, i vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića, mi zapravo tu imamo sudar njemačkih interesa, pa i američkih, protiv srpskih, ili njihova želja da tu suzbiju taj srpski interes, da ga potčine i da ga stavi pod svoje? Pa, apsolutno da. Znači, mi govorimo sada o Nemačkoj, govorimo o jednom političaru koji, ajde da kažem, je u velikoj meri diskreditovan u sopstvenoj državi. Dakle, ne samo zbog koketiranja sa neonacizmom početkom 90-ih, već zbog onog velikog skandala zbog kog je isklonjen sa mesta ministra poljoprivrede od strane Angele Merkel, znači njegova lobiranje za genetski modifikovane proizvode Monsanta i tako dalje. Dakle, on je neko ko zaista ne uživa neku posebnu reputaciju u sopstvenoj državi, verujem da ni u sopstvenoj stranci. Zašto su njega postavili? Naravno, on je, rekao bih, jedan običan pion. Nije on neko ko može sam po sebi da kreira neku politiku. Ali je važna upravo ta činjenica koju ste spomenuli, da tu postoji, naravno, i njih smo naravno zaboravili u ovom kontekstu, neke druge države koji tekako puno rade protiv interesa Republike Srpske i pojedine, naravno, i ambasade, i naravno da znamo da su i London i Vašington pokazivali izuzetno agresivnu politiku prema rukovodstvu Republike Srpske i prema samom postojanju Republike Srpske ovako kako jeste. Tako da jeste to fundamentalna borba o kojoj sam govorio nešto ranije. Dakle, imamo borbu protiv jednog neokolonijalizma, borbu za jedan poredak zasnovan na međunarodnom pravu, na slovu zakona, na Ujedinjenim nacijama, protiv onoga što su te kreativne interpretacije i partikularni interesi velikih sila, a koje, na kraju krajeva, imaju samo jedan cilj, a to je kako, kao što sam rekao, da nas slome u smislu da jednostavno postanemo deo onoga što oni nazivaju evroatlantska zajednica, a to je NATO. Samo nešto i slabo ide, sve ove zadnje 3 decenije pokušavaju da nas se slome. Zato ja hoću, Gvozdene, dakle, evo, u drugom satu ove epizode podcasta Granica postoji u društvu Aleksandra Mitića, naučnog saradnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda i našeg kolege. Pa nekako ono s početka kako je vrijeme prolazilo i kako je trebalo uložiti mnogo napora da se ta bukvalno crna slika malo popravlja.
I u kontekstu ovoga što malo čas rekoste, dakle, da treba, bez obzira na pokušaje ugrožavanja svega ovdje, voditi neku vrstu proaktivne politike i otvarati dijaloge i suočavati se sa mnogim temama. Šta još učiniti u narednom periodu da se istraje, ma kako njima slabo išlo u tom nastojanju da postanemo dio zapadne odbrambene alijanse, kako se zove? Pa vidite, postoje neki od elemenata su već tu, kao što ste primetili, i oni moraju dodatno da se razrađuju. Današnji svet jeste drugačiji, današnja Evropa jeste drugačija. Mi moramo da idemo korak po korak. Dakle, moramo da gradimo tu kažem, i stabilnost u Republici Srpskoj i tu spoljno-političku samostalnost korak po korak. Neće niko vidjeti neku fundamentalnu promjenu od danas do sutra. Ali ja stalno govorim o tome da je jako važno da ta spoljno-politička proaktivnost dođe pre svega iz Banja Luke, odnosno da se vode ti razgovori sa ljudima koji imaju razumevanja za naše interese. Mi moramo, i to nije, dakle, to nije jedan susret, to nije jednom u godinu dana. To su susreti koji moraju da, tamo gde imamo prijatelje, to moraju da budu prijatelji, dakle, čvrsti kao stena. Dakle, kao ovo savezništvo koje sada postoji sa Ruskom federacijom, sa Belorusijom, kao što jačamo sada ono što je rađeno sa Mađarskom je isto tako nešto što je moralo da se gradi. Nije ni to došlo, što bi se rekao, palo s neba. Ja kad sam došao u Brisel 2004. 2005. godine, sjećam se sednice Evropskog parlamenta, Komisije za jugoistočnu Evropu. I tada je bila, sećate se, ona čuvena ili nečuvena Doris Pack, koja je bila predsjednica te komisije za jugoistočnu Evropu, delegacije za jugoistočnu Evropu u Evropskom parlamentu. I izvjestilac. Izvjestilac kasnije i tako dalje. I pazite, to je trenutak kada sticam okolnosti u Vojvodini se stvara jedna slika o tome, o ugroženosti Mađara, nekoj neverovatnoj ugroženosti Mađara. I dolazi neki mađarski poslanici na sednicu tog komiteta gde govore o tome kako Srbija vrši, kako su nazivali, atrocities, odnosno praktično neka vrsta zločina prema Mađarima. To je 2004-2005. godina. Da je to toliko otišlo daleko da je Doris Pack morala njega smjer kada preterujete. Pazite, jedna Doris Pack, koja znate kakav ima stav prema nama, koja je morala da smiruje te mađarske poslanike. I ostajima da govori da preteruju, da to jednostavno nije tako. To je svega 20 godina. I od tada mi smo došli do jedne situacije gde je i Beogradu i Banja Luci zvanična Budimpešta, a i naravno i Mađari u Vojvodini, jedna izuzetno velika potpora. To je trebalo graditi. Znači, krenuti od nekog minusa i doći do jednog velikog plusa. I zato je važno da to nešto, takva vrsta aktivnosti se nastave i u saradnji sa onim drugima koji to razumeju. Razumeće svakako i Fico i on će sigurno doći, ja verujem, do kraja godine da će doći u Beograd. I bilo bi tu dobro da se uspostave ti mostovi saradnje. Prije nego što je postao premijer, vraćamo sad, dakle, susret predsjednika Dodika sa Robertom Ficom, kome je dao podršku na izborima koji su slijedili. Tako, što je Putin u maju prošle godine pred tu ofanzivu ukrajinsku kada su svi očekivani. Apsolutno. To je jako važno. Vidite, to se ne zaboravlja u politici. Naravno, to se, s druge strane, stvara i jedan, kako da kažem, stvarate sebi dodatne neke protivnike, jer pogotovo kad ste tako otvoreni. I ponekad, naravno, predsjednik Dodik ima možda malo neku veću slobodu u tome u odnosu na, recimo, u Beogradu na predsjednika Vučića. Nemojte zaboraviti da
Srbija i Republika Srpska ne se nalaze u istoj poziciji, jel tako? Niti mogu da imaju da vode, niti u istoj geopolitičkoj nekoj situaciji, niti mogu da vode istovetnu spoljnu politiku. Iako su jedna drugoj najveća podrška, ali ne mogu da na isti način deluju. I naravno da ne može ono što nekad može da uradi predsjednik Dodik, ne može da uradi predsjednik Vučić, čak i da misli isto tako. Ali je važno da što se stalno, i to ja mislim da se stalno ponavlja, i to je okosnica onoga, da Beograd bude uvek oslonac Republike Srpske. Da mi sve ono što radimo u Beogradu, da li je to bilo na nivou državnih institucija, ministarstava, vlade, predsjednika ili na onih državnih instituta na kojem ja radimo, dakle da to sve ono što radimo bude u interesu odbrane i jačanja Republike Srpske. To je ono što je, jer mi svakodnevno živimo praktično za nas. Ta Drina nije granica, postoji granica. Iako Republika Srpska, kao što kažete, ima svoju granicu, ali je jednostavno ta podrška je fundamentalna. Ali mi moramo da nalazimo nove aktere. Evo recimo, vrlo zanimljivo mi je ovaj slučaj i to prijateljstvo, mislim, političko prijateljstvo predsjednika Dodika i Erdogana. I evo vidimo da, bez obzira što ono nije možda nešto što bi bilo prirodno, jel tako, s obzirom na stav Turske generalno oko Bosne i Hercegovine kroz istoriju posljednjih godina, posljednjih decenija, ali opet i tu izgrađen jedan odnos jednog poštovanja i vidite da predsjednik Erdogan poštuje predsjednika Dodika. Da možda se ne slažu oko mnogo toga, ali jednostavno daje mu neki prostor i vidi da u njemu ima jednog vrlo ozbiljnog odgovornog partnera. I bilo je najava da turski predsjednik moguće dolazi u Banja Luku. To nam je naš isto kolega Mihajlović potvrdio. Apsolutno, to su te adrese, govorimo o tim adresama i to je autonomno. Ali nisu jedine, vidite, ono što smo malo pre rekli, dakle, i postoji i u Berlinu i u Parizu adrese sa kojima se može razgovarati. Možda ne možete u ovom trenutku da razgovarate i sigurno ne možete razgovarati na jedan normalan način sa Šolcom i sa Berbokovom. To je, mislim, Banja Luka ne može s njim u ovom trenutku da razgovara, nažalost, na jedan način koji bi bio normalan jedan diplomatski način. Ali postoje neke druge strukture koje će jačati, a sa kojima se moraju održavati te veze. Jasno. Reče profesor Šolaja na Fakultetu političkih nauka odašnjim međunarodni odnosi, dakle da je jedno od rješenja, jedan od zadataka ili jedna od ideja upravo što više ljudi koji su obrazovani i osposobljeni za razvijanje međunarodnih odnosa na onim osnovama za koje se pomalo gubi u ovim novim konstelacijama, ali dakle što više takvih ljudi koji izlaze iz naših obrazovnih ustanova, koji će ići u svijet i objašnjavati da ovakve apsurde koje proživljavamo jednostavno više granica postoji. Tako je, apsolutno. To su sve, mi moramo, dakle, da jačamo tu stratešku komunikaciju. Mislim, srpski narod u celini, ja sam sticam okolnosti doktorirao na toj temi i dosta dugo se bavim i shvatam koje su bile naše greške i naše manjkavosti u tom pogledu. Ali baš iz tih grešaka mi moramo mnogo toga da naučimo i da budemo mnogo proaktivni. Opet, to nisu neke promjene koje su toliko vidljive, ali jednostavno mora se raditi na tome. Evo, pre nekoliko godina sam ovaj moj izveštaj koji sam spomenuo na početku emisije, odnosno tu moju magistarsku tezu sam u neku ruku preneo suštinske zaključke u izveštaj Međunarodne komisije za istinu o događajima oko Srebrenice i u Sarajevu, stradanju srpskog naroda u Sarajevu. I tako da je to postoji integralni deo ta dva izveštaja i mislim da je jako važan deo ta dva izveštaja. I upravo
mi moramo, na primjer, i takve neke dokumente koje imamo, da jednostavno da promovišemo ta saznanja, da ljudi, ne možda ona generacija koja je već prošla, već buduće generacije da jednostavno bolje razumeju ono što se dešavalo i da bolje razumeju ono što su jednostavno zaista fundamentalni i interesi i fundamentalni stavovi konkretno srpskog naroda i Republike Srpske. Ovo što vi zapravo govorite i ta vaša saznanja koje ste i toj disertaciji, tom izvještaju, postalo dio izvještaja za Komisije za Sarajevo i Srebrenicu, zapravo proizilazi iz činjenice da ste vi prvenstveno primarno bili novinar koji je u 1999. godine pa zapravo jedini, rekao bih, srpski novinar koji radio za jednu zapadnoevropsku agenciju France Press. Evo vas pitam iz razloga kako je bilo tada izvještavati sa Kosova i Metohije, koje je bilo na udaru NATO-a, albanskih separatista, terorističke OVK. Posebno bih vas zamolio da mi objasnite, imamo toliko vremena, ja mislim, da ste vi zapravo na jedan lijep način razobličili jednu od tih medijskih laži, da je stadion u Prištini, ne znam već ko je to plasirao, bio logor gdje su sabrani Albanci i šta se već radilo. A koliko znam jer ste mi pričali. Ali evo, to je jedan primjer kako ste vi razobličavali u medijskoj satanizaciji Srbije. Ja sam želeo u neku ruku nakon traume koje sam, naravno, koju smo svi imali nakon onoga što se dešavalo u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i te, ajde kažem, strahovite crno-bele slike koje je postala od početka 90-ih. Jedna od mojih glavnih motivacija za bavljanje novinarstvom je upravo bilo pokušaj na neki moj skroman način da mogu na neki način da utičem na te promjene. Sticaj okolnosti je bio takav da posle završetka vojnog roka da sam dobio posao u agenciji France Press i to je bio na dan, moj prvi radni dan je bio kao dopisnik agencije France Press, znači jednom vodećih svjetskih agencija iz Prištine, dan kad se dogodio Račak. Ste bili na onoj konferenciji čuvenoj? Ja sam bio na ovoj čuvenoj pres konferenciji na kojoj, znate, William Walker je tražio praktično izgovor za početak sukoba, za početak NATO agresije. Njemu je bio potreban taj termin zločin protiv čovečnosti, kojim je on definisao ono što se dogodilo u Račku. I ja sam već od 15. januara kada sam došao u Prištinu, pa naravno 2 mjeseca do te čuvene preskonferencije pred početka bombardovanja, video u kom pravcu to ide, u kojem se trasira cela ta priča. Račak je bio jedan od tih događaja koje sam malo pre spomenuo, tih okidača. Ali taj okidač je morao da bude taj termin zločin protiv čovečnosti. Sada, sećate se da je postao izabran finski patolog Helena Ranta koja je trebala da definiše to šta se dogodilo u Račku i ona je došla na tu konferenciju na kojoj sam bio, dakle, u Prištini nekoliko dana pre početka NATO agresije, kada cijelo svet je očekivao šta će ona reći. Da li će reći da zločin protiv čovečnosti civili ili teroristi koji su stradali? Dakle, šta se tu zaista desilo? I onda je praktično ide konferencija i ona ništa od toga ne govori. Znači, govori ona o raznim detaljima, ali nikako da taj termin izgovori. I sada sedi, evo ovako, zamislite da te, recimo, tu sedi ona preko puta mene, a recimo 3 metra pored je William Walker, koji je tada šef OEBS-a. Ide konferencija, već ulazi u svoje praktično 45 minuta, već traje, nikako da izgovori taj termin. Walker postaje crven ulicu. Nervozan je. I u jednom trenutku, dakle, približava se kraj i praktično Walker ostaje bez onoga zbog čega je došao i zbog čega je cijela ta priča napravljena. I javlja se jedan američki novinar i kaže, dobro, ali gospođa Ranta, sada da kraj, molim vas, kažite nam da li je ovo bio zločin protiv čovjeka, da ili ne. I u tom trenutku Walker, ovako besan, pogleda u Helenu Rantu i ovako ima jednu grafitnu olovku i polomi je na 2 dela. Ona se okrene prema njemu i sad u strahu kaže, onako promrlja, da, jeste, to je bio zločin protiv čovječa. I tu se završi preskonferencija. To je ono što je njima bilo potrebno da bi Bill Clinton sutradan na preskonferenciji na kojoj najavljuje
u Beloj kući na kojoj najavljuje bombardovanje, rekao, eto, to je bio zločin protiv čovečnosti. Dakle, njemu je bio potreban taj jedan termin. I naravno kreće bombardovanje i desilo se da sam ja, sticam okolnosti, kada su svi ostali novinari otišli ili su na neki način i proterani, ja sam ostao u Prištini i da ne ulazim sada u detalje kako sam uspeo da ostanem, to je posebna jedna priča, ali desilo se da se pokazalo vrlo rano da je moje prisustvo u Prištini bilo izuzetno korisno za nas, za Srbe. Zašto? Zato što sam radio za francusku agenciju, iako sam Srbin, iako sam imao naravno vrlo jasne stavove i činjenica je da sam uspeo na jedan vrlo profesionalan, rekao bih, način da pokažem na sve ono što se dešavalo dole u smislu raznih, pa rekao bih, zločina NATO-a, dakle, gađanja civila, ubistva, osjećate se one čuvene kolone albanskih traktora koja je 14. aprila. To je bilo kod Đakovice. Dakle, ali pre toga se desile 2-3 stvari koje ste vi spomenuli, koje su mi dale jedan poseban kredibilitet, a to je da sam, na primjer, u trenutku kada su zapadni mediji izveštavali o tome da je Ibrahim Rugova ranjen, da sam otišao do njega, do njegove kuće i razgovarao sa njim i demantovali. To je bio prvi demant. I onda postaje Hašim Tači objavio informaciju koju je preneo James Rubin kao portparol State Departmenta, inače suprug Kristijana Mapura, tako? Da se na stadionu u Prištini nalazi 100.000 Albanaca u konclogoru. A ja bio u hotelu Grand koji se nalazi na 100 metara od stadiona. I naravno to je bilo toliko lako demantovati u roku od 15 minuta. Ja sam, na primjer, demantovao takvu jednu vest. Agencija vaša je to pustila. Pustila je sve to. Tako je. Pustila i tu zaista ja uvek ističem i to je jedan neverovatan primer slobode medija i slobode koje sam ja imao u tom trenutku i poštovanje koje je imala ta moja agencija ipak i prema meni i poverenje koje su imali da puštaju sve te vesti. Naravno, ja sam se odužio time što nijedna moja vest nikada niko nije uspio da demantuje. Kad se desila ta izbjeglička, odnosno ta kolona raseljenih Albanaca koja je pogođena od strane NATO. Ja sam bio u roku od sat vremena došao iz Prištine tamo, dok su još goreli traktori, bili ugljenisana tela, dakle, još avioni leteli NATO okolo. Ja sam došao prvi na lice mesta. I praktično sam i izvestio o onome što se dogodilo. Kada zapisali smo i čak i ostatke ove laserske, dakle, bombe u krateru, koje smo našli u krateru, serijski broj. Sve to smo poslali u hitnu vest koja je stigla usred samita Evropske unije u Briselu, gde su pitali Tonija Blaira kad je izašao na pauzu, kaže, ovo je strašno nešto što se dogodilo, izgleda su NATO avioni po izveštaju AFP-a, odnosno mom izveštaju, da su pogodili Albance. Kako vi komentarišete? Zar nije ovo strašno, ovo što se dešava? Mi koji ste NATO koji je počeo ovo bombardovanje, da bi zaštitio Albance, počeo da ubija te Albance. To je veliki medijski udarac. Da bi Tony Blair promorio nešto tipa, znajući Srbe, to mora da su oni učinili. I da su oni danima i danima, pa ste sad ovo, samo da završim još par rečenica. Dakle, danima i danima su oni pokušavali da demantuju to, da bi na kraju, posle 5 dana, priznali u početku od A do Š ovu moju verziju. Dakle, da su oni to učinili i tako dalje. Da su 5 dana razvlačili. Ali su razvlačili kada je već bilo kasno. I sad šta se desilo, tog sam saznao tek mesecima nakon toga, negde u oktobru, novembru, početkom novembra, možda Daily Telegraph londonski objavljuje tekst How we spun the war, kako smo spinovali rat, gde se opisuje šta se događalo te večeri u Briselu, odnosno u Vašingtonu. Dakle,
Tony Blair zove Billa Clintona i kaže, Bill, u velikom smo problemu. Odnosno, pardon, izvinjavam se. Clinton zove Blaira i kaže Blairu, Tony, u velikom smo problemu. Srbi dobijaju medijski rat. Ovo što se danas dogodilo sa tom kolonom traktora, to je potpuno... I tada već vidimo u Evropi, već raste nezadovoljstvo, demonstracije u Grčkoj, u Nemačkoj i tako dalje. Vrlo su bili ljudi nezadovoljni onim što se dešava. Mi gubimo ovaj medijski rat. I Tony Blair njemu kaže, ne brini ništa, rešit ću ja to. I onda on šalje sutradan prvim vozom, Eurostar vozom iz Londona za Brisel, šalje svog čuvenog spin majstora Alistera Campbella, inače tvorca one priče o lažnom, ili tako, iračkom hemijskom naoružanju Sadama Huseina, zbog kojih je otpočeo i invazija na Irak, ili tako. I zbog kojeg Julian Assange trune u zatvoru. Tako je, apsolutno tako. Dakle, taj Alistair Campbell dolazi u Brisel i preuzima kontrolu nad celom tom strateškom komunikacijnom kampanjom ili propagandnom kampanjom, gde im je glavni cilj kako da uguše svaki mogući otpor, pre svega u zapadnim državama. Sve ove kanale koji pružaju otpor tom zraničnom zapadnom antisrpskom ili koji se profesionalno ponašaju, da kažem. Apsolutno. Postoji li negdje sada, šta mislite, Alistair Campbell, neki novi koji pokušava da ovdje opet medijski da disciplinuje Srbe? Apsolutno, ali ovo nije niti 99. niti 95. ni 91. ni 2003. Irak. Danas u 2024. godini, kao što možemo da vidimo, postoje ipak i bez obzira na i dalje veliku dominaciju, rekao bih, ali ne apsolutnu dominaciju zapadnih medija. Ona je nekada bila apsolutna, sada više nije toliko apsolutna. Dakle, danas u eri društvenih mreža, u eri jačanja alternativnih izvora informacija koje dolaze i iz Ruske federacije, iz Kine, iz nekih drugih zemalja, danas više nije moguće izvršiti jednu takvu kontrolu i zbog toga i zaista možemo da vidimo da postoji sve veća nesigurnost na zapadu i sve veća vlada jedno nepoverenje u to kako će se dalje odvijati ova situacija vezana za Ukrajinu i uopšte sve veći strah od toga u kom pravcu ide zapad. Nedavno sam čitao jednu vrlo zanimljivu knjigu koju je pisao vrlo poznati francuski istoričar Emmanuel Todd, koja se zove, izašla je pre par mjeseci, objavio je Gallimard, jedan od najrenomiranijih francuskih izdavača, Poraz Zapada, gde on analizira koji su svi ti razlozi zbog kojih je Zapad već sada ušao u jednu vrlo opasnu fazu i ta vremena Alistaira Campbella i Tonija Blaira se više na sreću neće vratiti. Zato je važna i uloga medija i ovaj naš podcast koji je u ovoj epizodi na samom kraju. Hvala što ste ga pohvalili. Daje neki taj skromni doprinos da čitava ta slika i simbolika ovoga, kako smo ga nazvali, granica postoji, probija mnoge granice koje nam se pokušavaju nametnuti. Apsolutno, ja vas podržavam apsolutno u ovim naporima i želim vam da istrajete u ovoj našoj zajedničkoj borbi. Ostaje samo da vam se zahvalimo na gostovanju. Jako zanimljivo slušati kolegu i stavljanju u kontekst aktualnih događaja, pravijeći neke paralele, dobre analize geopolitičkih promjena kojima svjedočimo. Još jednom hvala. Hvala vam. Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda, naš kolega novinar, bio je gost ove epizode podcasta Granica postoji. Ovo je bio Gvozden Šarac. Predrag Ćurković, hvala vam.